Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Makgabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Today ke rata re bolela ka The Watchers. Re tlo bolela gape le ka The Nephilim. Last week ke dirile video ye le gore ke be ke le tlhasetša ka the Dead Sea Scrolls. Ka le botša ka re go na le dingwalwa tše e leng gore di hweditšwe mo la nageng ye nngwe mo la gaufi le the Dead Sea. Gomme ka re ga dingwalwa tše e be di tše dintšhi kudu, di sepela ka kore ke tše dintšhi. Ka le botša re ka re ga tšona ebile go na le nngwe ya the Book of Enoch, ba bitša re ke the Book of Enoch. So the Book of Enoch e re botša Enoch ra tseba re ke mang. Enoch ke ragolokhukhu wa Noah. Noah ka nako e la metsi fula, modimo ile a re wena re age a reka gore ge modimo a tliša metsi fula mo lefaseng, Noah le ba lapa la gage le diphoofolo tše le gore Noah ba rile a di choose di tla ba protected. Gobane le ge modimo ba fediša lefase, mara ba se nyaka go le fediša ka moka, o ile a šadiša few people mo lefaseng e lego Noah le ba lapa la gage. So gore le tle le kwešiše bukela ya Enoch, ke le botše ka re ke tlo le balela bukela ya Enoch, ke tlo le tlhasetša yona gorena go ka Noah ba re go diragetšeng ka nako yele ya kgale ya boragolokhukhu ba rena. So go na le dilo tše mmalwa tše ke rata gore le di kwešiše pele ka gore a ke nyako le be confused. Ka mola gara buka ya Noah re botšiwa ka The Watchers, re botšiwa gape le ka The Nephilim. So today ke tlo no tlhalosa ka The Watchers gore le understande gore re tlo bolela ka yone le understand gore na The Watchers e be le batho ba mohuta mang. Ke tlo le tlhalosa pele ka The Nephilim today gore ka re tlo bala buka ya Noah re kgone kwešišana The Nephilim ke batho ba mohuta mang. So bukela ya Enoch ba re ngwadilwe ka bo 300 BC, kore 300 before Christ ke nako e ngwadilweng ka yona. So a bona re ke buka kgale. Ba re ka mokgwa Noah a bolelang ka gona ke buka e le gore e be e ngwalwetše ba Judah, the Jews. Mara ke kweša gore ya re ama ka moka na rena mo lefaseng ka gore go na le mo gongwe ke tlo le diela video, ke nyaka re fetša the Book of Enoch ke tle ke bolelele lena ka video ye nngwe mo e le gore ke tla ba ke bolela ka the Jews. Who are the real Jews? The Jews tša nnete ke bo mang? A na ke rena Basotho na? Goba the Jews tša nnete ke bana ba le ba kipitša re ke bona ba Juda na? Gane jalo bana ba le ba kipitša re ke bona the Jews goba bale ba re tšetše tlholo ya rena na? Ke tlo bolela ka yona, ke tlo lefa di-facts. So ka mo gare ga buka ya Genesi, ka mo gare Bibele, go na le mo e le gore lebitso la Enoch le a tšwelela ga mmalwa. Re a kwa gore Enoch e be le ragolokhukhu wa Noah. Go ya ka buka eke ya Enoch, modimo o be a ena le barwa bao a bego a ba bitša gore ke The Watchers, e be le mabitso a barwa ba modimo, barwa ba legodimo ba ba bitša ke The Watchers. Kore be le manyeloi mara ba ba sa tshwane di-archangels, e be le manyeloi a maitseng. Ra tswa gore manyeloi e be le a mantši kwa legodimong, ba sepela go ya ka go fapana ga bona jwalo le jwalo. Go na le video tše sa ka dira last year, I think ke dirile 2 or 3 mo e le gore ke boletše ka ke be ke bolela ka manyeloi ka go fapana ga ona, but ke a tsara senke ka e fetša ke tlo e feleletša. Ka nako nngwe ge re le di-spiritual people, so especially ebile ge re dira di-video re di a phatlalatša and then re ruta batho ka se le se, ka nako ntšhi re bula mabati a di-negative energies because yanong kore re bula mabati a kore batho ba gore attack e ba bantši because go na le tše ngwe tše le gore ra di bolela kua, and then kudu re setse re le botša ka boloi, di-negative energies le ke protect le direng. Go na le batho ba e le gore ba lebelela di-video tša rena le bona kgotse le gore mare motho ona wa seleka, o wela ka lefapheng la batho ba go seleka. So batho bala ga ba di rate dilo tše re bolelang ka tšona, gantši o tlo no kwala ka comment tša bona, and then ebile ba dirang ba re leka le ka dihlare kore ba re leka mothakati o fetša ka sehlare a le kgole. The minute a ena le picture ya gago, o na le lebitso la gago, then o feditše ka wena la kwešiša. So nako nngwe then ke ba le problem ke ya di-attacks, so ke nako tšeo tlo kgotse le nako nngwe ke na le go stopanyana go dira di-video and then ke di dira gape jwalo le jwalo ka gore ke tla ge ke ba le di-attacks then go ra re ke nako la gore ke santše ke cleanse, ke be le nako ya go reflect on myself, ke gore ke connected to myself gore ke kgone go fenya those negative energies. So ke ra gore le se ke la fela pelo, ke tše dingwe tša dilo tše le gore kopana le tšona ka gare ga bophelo. Okay,
So the watchers e be e le barwa ba modimo akere e be e le bana ba modimo, bana ba le godimo. The watchers mošomo wa bona e be e le go tlhokomela batho mo lefaseng. Eupša ba tlhokomela ba le godimo, ba thomile ba tlhokomela pele ba le godimo kore ba tlhokometše rona batho ba gola jwang, ba multiply jwang jwalo le jwalo akere. And then ba be ba šoma jalo ka like di-guides, like di-spiritual guides akere, mara e seng kore e be le di-spiritual guides tše di-different akere. Mmereko wa bona e le go tlhokomela rona mo lefaseng le gore guida. And then ba re modimo o be a ba boditše gore ba seke ba tshwenyana le batho, mmereko wa bona kore ba guide batho mara ba seke ba tshwenya. And ebile ba seke ba guida batho ka tsela e le gore ba tla ba ntšha mo tseleng, ba santse ba guide on the right direction ka tsela e le gore modimo o nyaka batho re phela ka gona. So ba re ka nako we batho ba setse ba oketsegile mo lefaseng, e setse le ba bantšhi akere modimo le tswalang le multiply le ba bantšhi. So ba tswala ba multiply ba bantšhi, ra tsara batho ba mathomo be le Adam le Eva, ba ba le bana Kaine le Abele. Kaine a bolaya Abele, gomme Adam le Eva ba le bana ba bangwe gape, and then ba tla ba le ngwana mongwe gape ba mmitša re ke Seth, and then bana ba le ba Adam le Eva le bona ba no multiply ba feletse bona ba bantšintšintši akere. So ntho e le gore e no nkgakantšha ka mona bebeleng ka ke e bala a ke re tseba e le gore Kaine le Abele le Seth e be le bašimane, mara ba bolaya ba re Adam le Eva ba ile ba le bana ba bangwe. So and then ga le ka gopola video le ke dirile ya the Anunnaki e be e bontšha gore ba nyalana ka bosebona, o botla kgotse le monna le mosadi ba na le bana ba babedi wa ngwanenyana wa mošimane, and then ba nyalana ka bosebona ba le bana gore ba kgone multiply. So go ra gore this is what happened mo lefaseng as well ka Adam le Eva le bana ba bona. Okay, go na le buka engwe gape, go na le sengwala se sengwe gape le sona se tšweletše le sona ke tlo le tlhalosetša ka sona, ke sa mosadi a bitšwa gore ke Lilith. Go bolela gore Lilith ke mosadi wa mathomo wa Adama. Tla re tlo bolela ka yona kore dilo tše ke tlo le balelang tšona goba ke tlo bang ke ntše ke di share le lena, e dilo tše le gore ke be ke di badile ke rata go di share le lena, ke ntse laone gore go gongwe re no fatlhologa when coming to spirituality, when coming to religion, when coming to Christianity jalo le jalo. Ke bolela ka religion ra re ke include Christianity, Hindu le tše dingwe gape-gape. Mara aim ke gore kgone kuša tlholo ya rena re tlhola re tswa kae, e dira kore go tlhagileng ka ra maphelo a rena, and this thing e tlo re guide when ge re tla re bala bebele re tseba rena re kgone go e understanda, re kgone go ikwešiša. Ba bantši re bala bebele re bala so many times mara ga re ikwešiše. So ke ntho ele ya gore re santše kore ge re ka understanda dilo tše ke tlo le botšang ka tšona, then bebele re tlo kgona go e understanda, re tlo kwešiša kudu ka spirituality, and re tlo bona gore religion well e no ba ntse laone gore re no kopana ra rapela mmogo ra tumiša modimo akere. So se ka kgotsa le gore religion e feletse e ba ntho ele e leng gore re ipotša gore okay rena re wela under lefapha le le itseng, then go sa wele under lefapha la rena go ra re wena ga se wena modumedi wa nnete, go ra re thoma go jaja batho ba bangwe no. So go ra gore ke re lebeletše ntho ya gore modimo o lebeletše ditumelo tša rena, ga se a lebelele gore na wena o wela under religion efe. Modimo ga ana taba le religion, sa na go le taba le swana kore tumelo ya gago mo go yena ke e kakang, ene o phela ka tsela ye a nyakago ka gona na, a lebeletše le tšona di 10 commandments tšona tšela re di tsebago jwalo le jwalo. So modimo ba botse gore ba seke ba tshwenyana le batho, ene ba ba rute ga ba ruta batho bantse ba ba guide go ya tseleng ya nnete, tseleng ya kganya, tseleng e le gore e nyaka ke modimo. So ba re ka nako yewe batho ba mo lefase ba setse ba oketšegile e setse le ba bantši, and then ba re barwedi ba batho e be le ba ba botse-botse, e be le ba ba botsana. So the watchers ba re e be le ba 200 in number, ka palo ya bona e be le ba 200. So le bona ba ile ba bona bobotse ba batho ba basetsana ba mo lefaseng, ba bona re barwedi ba batho ba botsana kudu gomme ba thoma o dirang ba thoma go ba kganyoga. Ba re leadera ya the watchers o ba a botšiwa Sanjaza e be le lebitso la gagwe. So o ile a tla ka kakanyo mola a ntše a bona gore gape ba kganyoga barwedi ba batho ba bana ba batho,
and then ba tla ka kakanyo ya gore go ka ba jwang ka re ka kwa lefaseng, and then re nyale basadi ba ke ba mo lefaseng, ba barwedi ba ke ba batho re ba nyale e ba basadi ba rena, and then ba kwana ka bose bona gore okay a re direng so, mare ba dira so ba bantse ba tsa gore modimo o tlo ba punisha gobane modimo rile ba seke ba tshwenyana le batho, and ba tseba gore ntho ba e dirang ga se ntho e botse, ga se ntho modimo e nyakang, gore ba dirang ba bereka kgatlhanong le modimo, ba tsebile modimo sa tlo ba punisha. Mare ba re okay a re direng ka mokana rena re feletse re le 200 ka mokgono, ga re punisha o tla re punisha re le ka moka re le 200, go se ka ba okay leng gore o tlo kgwetsa a setša thoma go gogela morago mola ntho re planne ka mokana ga rena. Ke nnete ba ile ba tla mo lefaseng ba dumelana ka bose bona gore ba tshwanetse ba nyale basetsana bao e be basadi ba bona, gomme go ba bjalo ba nyala barwedi ba batho, and then ba re ga bantse ba le mo lefaseng ba thoma go ruta batho dilo tšeo modimo a bego a le kgatlhanong le tsona, dilo tše le modimo ba senya ke gore ba rute batho. Ba re tše dingwe tša tsona e be le ntho la gore modimo ba senya gore ba rute batho diphiri tša legodimo, ba le ba thoma go ruta batho diphiri tša legodimo, ba ruta batho go betla mefaka, go betla marumo a go lwa jwale le jwalo, kore ba ruta batho ka tšhipi, a kere gore na go berekiwa jwang ka tšhipi, and then ba ruta pele ka maswika, botlhokwa bja maswika. A kere go bile nako e le gore ra di bona kana ba di bitša eng ke di lebetse ke tla di gopola, meago ele e megologolo kana ba di bitša eng tsela tša kwa Egypt ra di bona, kere ke tla gopola le tsona ke tla di bolela. O e bona ntho ela ka mokgola e agilweng ka gona, ke e kgolokgolo, ke e telele-telele, and maswika a yona ke a makoto-koto-koto. A gona motho le gore a bego a ka kgona go kuka, kore a gona batho ba ba ka kgona go kuka le letee la leswika lela, and le rona maswika le a betlilwe jwang, you will never know. Ke ntho la go bontšha gore batho ba ba thuša keng, ke bona the watchers, because the watchers e be le manyeloi, ba ba ena le maphego, ba kgona go fofa, and ba ba ena le maatla jwale le jwalo. And then ba rutile batho gape le ka di-makeup, ba ruta basadi go dira di-makeup, ba ke makeup-a jwalo le jwalo, di-eyebrow pencil jwalo le jwalo, ba rutile ke bona, kore today ge re tseba ka makeup so ke ntho e leng gore re rutile ke di-watchers. And then ba rutile batho astronomy, astrology, kore astronomy, astrology ke dithuto tša dinaledi, dithuto tša dinaledi, dithuto tša dingwedi jwalo le jwalo. Ra tseba gore ka divination ga re divina, a kere ba bangwe re šomiša ditaola, ba bangwe ra šomiša tarot cards jwalo le jwalo. Go na le ba bangwe ba ile gore ba laola ka dinaledi, ba lebelela dinaledi then ba tseba ka tsona, then ba kgona go botša like kore nka no re di-star sign, ra tseba re na le di-Pisces, Aquarius, Aries, dilo tša moka tsona ba rutile ke di-watchers. Okay, and gape ba re ba ruta le batho go dira di-spell, ba ba ruta gape le ba re sorcering ke bothakati, go loya, and then ba ruta gape le batho go alafa malwetši ka dipheko goba nka dihlare tše ba di epago mo nageng. Go ra re mo lapele batho ne ba sa tsebe le go alafa, o ka kgwetša motho wa lwala then ke moka then o tlo no tlhokofala a sa kgone go ke kalafa jwalo le jwalo. Mara gopola gore mola pele mola kgale batho ba phela nako e telele until modimo a tlo bolela gore no, motho a sa phela nako e telele, ba kgona go phela bo 900 and something years a kgona tlhokofala. So go tla nako e le gore modimo o ba fed up ka maitshwaro a rena, then ke ntho la gore motho ga a tshwana go phela more than 120 years, kore before 120 o tla ba o šetse tlhokofetše. So ba ile ba ruta batho go alafa le malwetši ka dihlare tšeo di bego di mela mo lefaseng, and then ba ruta peleng diphiri tša legodimo, diphiri tše le gore modimo ba senya gore ba di tsebe, ba ruta batho dilo tšeo ka mokana ga tšona. Okay, ke part ya the watchers, ke part ke benyaka gore le ikwešiše, and then re tlo tsena more into details ge re tlo bala buka ya Enoch, because ge ke tlo bala buka ya Enoch ke tlo ba ke le botša le mabitso a the watchers, kore ba ile gore ntše le di-leaders tša gona, ke tlo ba ke le botša le mabitso a bona, and then le gopola gore ke the fallen angels, the watchers, bana ba modimo, barwa ba modimo, the fallen angels ke bona the watchers, akere. And then re tlo tsena kudu ka go metsefula re bona rona what happened
ka nako ena metsi fula akere. And then okay re tswela pele jale re tsena part ya bobedi, the Nephilim. Okay, di-Watchers ba rile go nyala barwedi ba basetsana goba barwedi ba batho akere ba feletša ebile ba ba imiša. So barwedi ba batho ba re go ima ba belega bana, eupša bana ba bona ba be ba le different, ba sa tshwane le kore le ge le gore ntse ba tshwana le rena ka dipopo jalo le jalo, mara le gopole ra kere motho o bopile ka sebopego sa modimo. So go raya gore le the Watchers ba ba tshwana le rena batho, but e ne gore e be le manyeloi, ba ba ena le maphego, e be le different ya bona, ba ba ena le maatla, ba ba le more divine, ba ba le spiritual awakened, ba ba kgona go ya into other dimensions, ba ba sa tshwane rena re a re kgone go ya into other dimension. Gore o kgone go ya other dimension ke nto la gore o tshwanetse o thome go meditator, o rapele, kore o be more spiritual, o je dijo tša maleba, o bule chakras tša di balance jalo le jalo, then o tlo kgona go ya into the other dimension. Mara o tlo ya jwang? O ka ya through ditoro, o ka ya through divisions, ke ka mokgwa ka yang ka gona. But bona kere ke batho ba tswa ba le godimo gore anytime ga nyakwa into another dimension o kgona go ya jalo le jalo, ke the Watchers. So the Nephilim bona ba be ba sa kgone go ya into other dimensions because ba tshwana le rena batho, because ba belegetswe mo lefaseng, ba ka se kgone go ya into other dimension unless ga ba ka dira tše dingwe tša dilo tše like setse ke di boletše tša spiritual awakening. So ba le different jwang? O gopole gore the Watchers, I mean the Nephilim, ke DNA ya motho e kopana le DNA ya lengeloi. So ra re ba dirileng ka go robala le bana ba le ba batho, ka robala le barwedi ba batho akere, ka ba imiša ba dirang ba change DNA ele ya motho, ga e sa le ka mokgola modimo a e dirileng ka gona, e ba different. And then bana bao ba bona e be le ba bagologologolo mo e le gore ntse ba bitsiwa gore ke the Nephilim, go ra gore ba bitsiweng ba bitsiwa gore ke magema. Ra tseba gore mo la gale re fela re kwa dinonwane tša magema, re be re no bona o ka re it's just a myth, a e no ba nonwane fela scientific, ke nnete magema ba sa le ba gona mo lefaseng. So ke le ke bala story se ka ipotsa re e no ka re ka baka la gore batho gantši moya wa rena o ba reincarnated, ga re tsebe gore ka nako ele ya bona re phetse gore jang, mara ge e le gore re phetse as re le batho, a se re phele as bana ba the Nephilim, go ra gore re be re tšhogile mo lefaseng, go be go tšhoša mo lefaseng ka gore ba re beile magema batho bake, ba re beile ba ba telele e le ba bagologologolo e le dinatla, ba re ka botelele e be le 450 feet. So a ke tsena 450 feet ge ke compare ka di-meters a ke tsena ke bokae, mara ke tla re ge ke tlo dira those videos and then ka checka Google gore na ke tlo converta jwang di-feet into di-meters re kgone go tseba bogolo ba gona. Mara I think e be le ba bagolo, o gopole rona batho o ne kgwetša motho ile boma 1 point something ge e le motho e le one motho ile boma 1.2 jalo jalo. So I think bona motlhongwe ebile e be le boma 6 meter long, gore motho ona ka botelele ba gage ka height ya gage e be le 6 meter. So wa bona batho ba be le ba bantši e be le ba bagolo, I wonder na le 10 meter ba le gona na, ke sure ba le gona ke lebelela di-pictures tšela tša bona tšela e be le ba bagolo batho bake. So ga bantši gape o gopole batho ba ke ba bagolo ke magema, ba ja kudu, ga ba sa ba kgotsofatše ke plate-nyane ke rena re jang, bona ba ja go feta mola. So ba re ba thoma go tshwenyana le batho, ba thoma go ja diruiwa tša batho, ba thoma go ja diphoofolo, dilo tše ba sa tshwana le ba dije ba thoma go ja, mafeletše ba thoma go dirang, ba feletse ebile ba thoma go kwa the taste of blood, ba feletse ebile ba bolaya batho, ba thoma go ja batho bale, ra e tseba nonwane ya tselane. So ba thoma go ja batho, so batho ba phela ka go tšhoga and bona the Nephilim ba thoma go tshwenya batho jwale kere, ebile ba thoma go thuba le mengwako ya batho, batho ba se tšwe ka dintlonyana tša bona. The Watchers ba ba rutile go aga dintlo, go šomiša maswika gore ba age dintlo, ba thoma go senya dilo tšela batho rena batho re di agilego. So ba re mo lefase o ile wa tlhakatlhakana mo e leng gore ke the Nephilim, ba tshwenya batho, ba ja batho, ba ja diruiwa, ba bolaya batho,
mo le lore the Watchers le bona ba thoma go dira dilo tša bootswa mo lefaseng ga o sa le gabotse a o sa kgatlhiša. So go ra gore modimo obviously the Watchers ba dirile molato, a ka se sa ba nyaka le godimo ba dirile dibe tše dintšhi mo lefaseng, a ka se sa ba nyaka. Okay, ba re mo lefaseng bo setse o tletse dipolao tše dintšhi, o tletse bootswa, o tletse dilo tše dimpe. So go le ka lebelela batho ba ba bopileng ke modimo bopile Adama le Eva akere, and then ba kane ba dirile sebe sa o se mo theeletše sa o ja yona ntho ene le ana ka mola tšhemong, sehlare sa ka mola tšhemong, modimo a ba ko ba ka tšhemong ya Eden akere. Mara I think ba ile ba thoma go phela gabotse, ba le bana ba bona ba ata eno ba gore ebile la gore morwa o mongwe wa bona o bolaya o mongwe ka baka la jealousy ke sebe se a se dirilego akere. Mara yone le ge batho ba ba dira dibe e be sa nepe le dibe tše le gore di kwatiša modimo le gore modimo a ka diseta rena a tla fediše lefase, a tliše nto o tshwana le metsi fula mo lefaseng. So o ka lebelela batho go ra gore dibe go dira dibe re rutile ke eng? The Watchers, re rutile ke barwa ba modimo nako tše ba tlile mo lefaseng ke bone ba ileng ba ruta batho go dira dibe. Ka gore ge batho mo ba ruta batho boloi and then batho ba le ba thoma go practice jwale a kere ba ke thuša, so ba practice le go fetiša tekano, ba bolayana ka bose bona jwale ba dirana dilo tše dimpe mo e le gore the Nephilim le bona ba dira batho dilo tše dimpe. Okay, ke tšona dilo tše ke be ke rata go di share le lena today, and then I think e segale goba bekene go kgonagetše re tlo bolela ka the book of Noah. Ke a leboga le ipsine ka letšatši la lena.